huriha kamen hama ekka waran insaf ko kanta daane ekam alonengi epstein ghala tumis e case takumis kihawar katto ekam forwan one bodati mi kam kawati bodati mi hum bedi daane ti ballo ena en hirki to hada fori kuda hukumen iwa fa muli eti obbadi ngeto Florida ge ane mi prosecutor muli eti obbadi ena deal hada den mi investigator journalism hada bayaku madum eti leak kuramun ewa dakkam gosam fa majburi ngeto mi bala mi info mi chita ha kura adisur hamanu kuraichi ema beinge homa mulongo wesekal bamuke wagannge miha kammi jalallani ekkala mi warugada miha baharugada miha me miha sadame ek ema emi buna insafa mixne itwara saaf den Israel mi gwan gellumaki mi huriha echitak hage ngama Israel nan ha wef kurin Israel ki foru fembai emena ki democracy to Israel goti yet emena ki istimari baikkan emmenna vesenge aniyavirika mahaddu falana banalakam gaanu nokiyante yet votakun adi veriyku badalu vikaseki democracy enno nenget Israel getere kanta tohuri kiyetto Netanyahu macce kita tomatto devseche beleto yet ema democracy ge ekanta ganus emihon eri war bezarof mikiya injustice bezarof mi is anti-Semitism ma Israel agulwa ekams bezarof igolonge thaayde hodum aamuge thaayde hodum gos mihareti esre indulaf den ehengos emihun e olwaadama dekki etak kame deterrence gellich evs kame finish nukore hamala den jihijja miharus Iran den miharoti mena kurimat lewer gomak Iran bal korum bejjo America me wadden jihini amilla nafs difaa nukore enfom bar duga hangura magas hama eta farata ku kashawar koddin khod Israel ge terenge se bol mihun kashawar koddi Israel ades ko den hamura muttani ekiyeta e Iran ku Israel hori waran hatyar netas Iran guri hatyar Israel ebun gellum Israel salaman no egmani America asgal to difaa kor kita gawngo to America lashkar kurwali urdun na mitan tanuga eta tanegga lashkar kurwali ag Iran manna missile ta kachi difaa korin to ikik better sa bahattag ngeto ingresin bay manorta anikit kogen Iran missile ta mata kono wolen Israel me wani emina hidmet kore koratana ka boda emina burden naka ana kono wolonge values ta Israel da hala kuch insani haggota ka mihingos mikiya horiya values ta hala kuch kago to chi gabul kurani miya epstein ge masala ge misalaka mi taashe fiti mihun as den insani gotak wa dekim kago to gabul kurani ege mihun miti bi mulimis mi horiya itten Israel ay badana wejje kono ngeren ekam onate jakwan kinto taaydu geldin kinto Israel onnani den anekka misalaka Iran hottu ijjiya kinato wani Israel hamala beenum mogoto hamala dewen kange beenum iya ega natija ka wani Israel mihun diu Israel do ko fa mihun diu Israel tan gene ki ko to mihun mi amantani ke mi timanna menna tinha sahar ko dingi bu aman bineke